Namuhla sibizelana nePitoli Soshanguve eHebron. Kukhala umama lana ethi umama yena wayenesiza sakhe wasithola kudala usaphethe ngisho uMandela. Waselandelwa ikhansela lakhe limthola endlini. Lithi kumama, "We mama dayisa ke isiza sakho." Ukuthi ikhansela belifunani sesizozwa ngomama ke. Asekuyena ayikhulumela umuntu omdala. Nazo-ke ngilandele. Libiso la ka ke Grace Sebola. Ke dula Soshanguve go extension 1. Ke le ngwaletse ka obane ke ile ka rekisa stand hotla mo counselor Yvonne Majoka antholla bayara yena self ka re ke batla 60,000 me ole isa lantshitse 3,000 ibile ha e tshweng ka hora ka mpha tšhelete nngwe ene ke mengwaga ha batlo go mfeleletsa tšhelete ka Kansela ke ena tlileng le mme o a re ke ena batlang stene mme ole. Mama, ke nna ntse bofu. Nna ke me Grace Sebola. Grace wona ke thabela o tseba mama man mama man to go pompotsa man hore wetsa itseng thomme ga jwang thomme ke le Mamelodi ba se ga di empty stand ka ba matlhatsi le nna ka skra empty stand tseo ne di le few fela he ke sno ke se ke re ra tsamara o registera ko officing re registera ko officing bianong nna mo ne ke ntse mo teng mo le mo khoneng ebe le re bankenela hangata ba shimane di tsotsitse jukuleng mamso jukuleng ya tseba a ke re Victor sa tla re ke jukuleng ya mama bankenela ebe le gore bianong ke tloela stene for a while ka dula 83 habo motlhaka o nne ke nna lena ebe ile gore Yvonne atla ko nna are ha wa tshwana tloela stene se dutse beana se sina motho Yvonne ke mang ke ena mkhansela ke mkhansela all right sipane ke mang ke Majokane all right mamzo are monna re gona le bayara right nation ke kemisetso go se rekisa mara ka bona ka mkhoba renga sa tshwana dula sile empty so una nahana mama what was in for mkhanselara na tlo benefitang ke ile ka nahana or maybe o nahana re hona le batho ba bangata ba senang ditulo or ka mkhona o le safety ya hao okay mama ebe le re hona mole awa onkopantsha le motho mara he ba ya officing ba ile ba le 3 go ile bayara Yvonne le Sheila ba mfounela ra kopana mo di taxi nyana tse nyane tsele ba boa ba tshore pampiri e ngwe sen land of sale le 3,000 mama sorry hona le buyer hona le mkhanselara and a friend or associate to go transfer their land or to make a sale without you the seller jwang mara awa ne ke steng na ko office seller yo mara wa rekiswa yo okay mama carry on ke dumelana le mme ole bianong ka ba ke rena ke nyaka 60,000 ke ba mpha 3,000 ke a butsisa gore bianong ke butsiste yena o friend ya Yvonne ba re ke Sheila ka re bianong he le mpha 3,000 tšhelete e nngwe he aba are ba re batla itlisa after ke bona bianong gore a o sana tšhelete e tletlang ka ya ko teng he ke fitla ko teng ka thola mme o mongwe le montle a nkare go na le fence so ka re mama ke nna o le wa stand o tlile mo standseng sa hao ne ke khopela o boledisana le lena mme o a re a ke utlwisise gore o boledisana le rena byang ka re o ra byang mama a re hai nna ebile go utlo re mme o la anshia ona mo a tsena ka montlong ha tsena ka montlong he ke sa yo jika ke re ko kena ka gate be go tlhaela mpya e kana
ka ema ba bulela dimpya no yeah so no na le problem wa o sa umkhanselara mo kanselare sa le ka motsi sa kare bianong bomphaneng chelete le ena a bolela beana ka that friend ya hae ba reng ke Sheila ba re batla itlisa bianong he ke mo gaina for that 3 years unthele a re can't a shinki ba o finna so sale or na go le busy le mo khanselara ka Caesar se sa hao ne 1996 man mama wait a minute yena mkhanselara onsa phela wa phela oh at least all right can I see that ma'am kopa bona dipampiri tsa hao okay thank you ma'am ke yona receipt ele ya bona okay yeah now this is a paper that confirms what that land was awarded to her again. Okay, fine. Yeah, ke yona ile receipt from the City Council of Pretoria. Okay, I want to give 3,000 rand. Mama, as far as I know, sale agreement. Tshwantse ho be le amount. Yate. I can return you when I say stands out nearly 60,000. More ngola hore 60,000, 3,000 paid and 57,000 is being owed. Who wants it 3,000? Who wants more sale of land ka 3,000? Ho sure hantle go tlhalosetse mama. Stands sa hao se rekisitswe ka 3,000. How can ka pampiri o ye court? Or elo ba tlora ke re wena o se rekisitse ka 3,000. 60,000 o buanga yona. Aba ngola mo. 60,000 ye wena le mkhanselana la rumalana yona. Aba ngola mo. And that's the problem. So I question this paper a lot in terms of the sale agreement. The fact that you are not there, it's a problem. Because le signature ela se yaka. Ba forged. Signature ela. Yeah, bon, yeah, ke fraud. That means that's fraud. That's fraud. Because you went there una le motho na o sign ela mo. All right, ma'am. Ma'am, I've got one question for you. No batla hore cancela tsotsi o thuse jwang. Thuso e batlang ho rona ke efeng? Ne ke batla nna ne ke nyaka stane sa ka back. Okay, ma'am. O batla stane sa ka. If aba khona mpha balance ya o batla stane sa hao back. Stane sa ka back. All right. So wa dumela hore le umkhanselara rom confronta regarding this matter atlo khona hore re khona ya go pele. A ke gane. Thank you very much. Dumelang baholo. Ke nsizwe bovu ya. Nsizwa ebovu. Ne thathe ke nsizwe bovu yena. Yeah, nsizwa. Ya mpitse nsizwa fela, ke mpitse nsizwa fela. Ke tlile o mama le wena mama Yvonne. Ena le batho ba tlo nthuse ka lona. Kopo atamele mama man. Mama. Ke tlile ka lebaka la mama. Mama wa mtsebe. Mama. Kopo explainele mama Yvonne hore o tlile ka. Ke tlile mo ka taba ya stena nke re last here ya kerekeng ka o botsa hore batho ba la shibang patele ba re o tla bona Eddie and then so tla bona o itse o tla bona Eddie o tla iro founele Eddie ko a ke sore ke Eddie ro ke mang ke se ma wena ka re batho ba la shibang patele le no wa mputsisa wa re le no ka re a shiba mpateng wala ke re sa ba o fa chelete jwana batho a shire sika teng ya 3,000 henke be ile hore ba feditse o mpatela nke be ke ba file dipampiri sele ha ba fetse o mpatela and then chelete ke ikhopetseng a ba mpha yona no ba kopetse bokae ke se ke batla 60,000 ka ba ke botsisa Sheila gore ba yo mpha ncheleta ka Sheila a re ba re batla o lokisetsa I honestly, I can't know by then and I can cancel. Ma'am. And then, Joanna Habareki said, now about our Robelibu Parky friend. Then from there, or Basama Leviang Lico officing Lico in. Okay. I really so, don't know. But, Mama, as far as I understand the story, Barry Metro, when I'm approaching saying, Usalili cancel. Wa mmotsa hore bona Joanna man space se le sa hao a sebetsa get ne koporo rekisetse batho ba and then I say she's not using it that's sebedisi yena get
and then you came with the people batla serekana. What Joanna, why taking? Mejwan. Problem for Kidili Mutsangat. Hey, ya hopola no ntse o bosa Mandela at the time. Yeah. Yena hana ntwe ya hola so. And lo ena no ntse o teaching at that time. I was teaching by that time. Joanna, what I know, Ure batubali is a pity Shila Ushuli. There's a certain amount of feeling yon. Which is 3,000 rands. And she 3,000. The fact Mejwana ko botisa so. Joanna 3,000 o ifile ke city council. Awa litlile le yona ke ka lona ankere wa gopola le mfounetse ke khale mara le he lo ra o sana ha. Once again. Re ke botsa mami phone my understanding. I don't understand. When at the time of Salile Councillor, what are you okay fine? There's people you know that Baba Reka stand. The agreement your Reka stand say, mama give it. The agreement of Reka stand say is 60,000. Right? And then after more Wahuta when o tshwere pampiri. Engwetseng 3,000. Wa be wa mneya 3,000 yena le pampiri. And the pampiri mama. Ntwe yena mama. This proves ke receipt here. Ke invoice amaspala ya 3,000. That means when someone register stand got 3,000. Hauna mo ngwetseng 6,000, hauna mo 60,000. Hauna sale agreement. No it's lang wena mama. The guy agreement. No. Where's the sale agreement? Litaba 60,000 is just a lie. Ari enko bathong bao and then batho bao ba tlo bolela hore ne ba agreele ka bokae. Okay, wait mama, Emanyana. As far as you know, ne ba agreele ka bokae? No, hakitsa ke re nna. Zwang mama o di agent lo wena o etsang ntwe e be possible. You were running the sale mama. Yeah mama. Ke tlisa motho ko wena. Akere? Ha ke tsatsa o tlisa motho ko wena. Le na le tlo negotiate. Okay mama, okay fine. I hear your point. Bona mama. Because usane ke to kena tabeng. O ka se kopantse batho wena o sa tsebe o lo re betsalang mama. Mama. You know what mama I'm suggesting for the both of you? Liba whole. Can you please be honest? Mina izinto eziningi la understand njengoba ngisho ngithi kukudala ngizikhohlwe nokuzikhohlwa nomunye obe involved lapho kudala washona nombuzo ngibuza wona as far as you know the selling price njengoba uphinga so 60,000 shothi khona iprice oyaziyo waze yiphiki iprice njengoba no 260 cha yiphike le agreement oyaziyo wena hayi angisakhumbuli kodwa ukuthi kade athe ufuna 60,000 angifuna ukuqamba manga leyo mama yazla into engiyazi abantu abadala they've got a very selective memory uyakhumbula ukuthi akuwona u60 kodwa ukuthi imalini awukukhumbuli angisakhumbuli kodwa ukuthi u60 uyawuphikisa uthingisa lokho uyakukhumbula ukuthi akuwona u60 ukuphika okukhumbulayo mama kuyimalini exactly mama nyakwazi ukuphikisa into ongayazi I'm sure you forgot. Yeah, but you forgot how much it was. But you disagree with 60, ma'am. Nayo ngitingi ba lapho. Asambeni siyo kuloyo ubhuti loyo maybe unama lokhunja amaphepha awaphethe. Okay ke mama sizoyake ngiyathanda lo phuzu lo. Kodwa uJohn uyamazi umfana loyo thengile umamezala wakhe. Nomamezala loyo wakhe uyamazi Dwana ngoba sike saya mina nginoJohn. Yeah. Niyokwenzani mancane aqede niyokwenzani? Ungathi uJohn ngathi kade ayobuzisa ukuthi kanti bazoqeda nini ukumbhadala. Oh so mama uyazi ukuthi uJohn abaqedile ukumbhadala njengoba wawumphelezeli that confirms ukuthi umama is aware ukuthi uJohn wakhokheleka kancane kunemali lengayo hence wawumphelezeli that day. No ukuthi khona niyaphi lapha na mawuthi no man. No okuqala le sleep ngiyaqala ukusibona. Okay. Lesa suppose. Yes ma'am. Ukuthi ba bezwe nenjani angithi mina sengiyaya phela hayi ukuthi umngani wami uthi ngiphelezele ngifuna ukubuza labantu akathi kimi as a counsel uthi ngiphelezele as a friend all right ngiyobuza ukuthi labantu kanti le mali esalele bangiyiphani manje wemamami njengoba nihamba wena nomngani wakho awazi ukuthi umngani wakho bamkweleta malini nokuthi umngani wakho adayisa ngamalini mama lokhu uyaphelezela uyadayisa awazi ukuthi khona ngamalini no ngempela mama awukazi ube curious nje uzibuza ukuthi hayibo njengoba ngiphelezela ukuthi solanda imali awukholota abukayo bathi ba awukazi umbuza lo angathi nathi uthe ufuna kaze ngisho at that time ngasikhathi umphelezela wayethi bamkweleta malini no pho uyaphi lapha no ngoba uyivona lapho ongibuzile ukuthi babhade bese ku after iminyaka nakhona ngathi Joanna ukadula ibebe nako ekana na
Ke ile ko teng khabedi. Hayi mama Ba lentini ba le. bofulla mpya. Yena ntato mongwe mo teng. Wema wami yazokuthini? Ngiyabona lana kapalla ku tsena ka. asenze ngiso. Mama ngicela usiphelezele sihambe solungisa le ndaba. Ke go kae mo? Bayazi. Hayi ke mo Peter. Okay. Yenani mama. Qonqo. Awuboni ngithi minyaka. Angizange ngisokona. Ay asigeneni. Nenja. Unenja? Ayisep. All right. Asigeneni. Sanibona mama. Ninjani? Siyaphila. Mama ngicela uqoqo ukuthi size ngani sizokubani. Ari tlile mo hae. Yabona mina ngazi kuyile. Le. Ne 3 room yomkhukhu. Le 3 room. Izinto sezashintsha. Akhe. Le ba mo hae. Le kaya abuti. Rating man. Ukai kuku. Uko kai. Go Joel. Sanna Joel. Ushile lunamo. Awala go sister. Re tlile ka taba ya pleke e. Ankere ba sa fetsong patel. So ke tlile gabedi gararo a ke kre respond. So ne ke nyaka tšhelete ka setseng. Size ngaleyo ndaba leyo mfowethu. Umama uthi udinga imali yakhe nayo inkinto. So angazi ukuthi nina mhlambe seningachaza ngelweni side cha. Nathenga kubani, ngathenga ngamalini, mhlambe nani nawo amaphepha ningasisiza ngalokho. Sheshe kulungi. So rena dwelling thing rena ritimulawa. Everything eleng ka montlong is in control of the law. Everything in is in control of the law. Yes. The way it is, the only person in charge of everything, I everything elinting. My sister. And where's your sister now? My sister is in East. Is in the East. Yeah. All right, mfethu, before we go any further, asenze kanje. Wena njengomhlalo la ekhaya, angisayazi ukuthi indawo nayithenga noma nayiphiwe. Nayithenga ubani? Sathenga ku like wathi ngithola thing fela. Oh, sisondela. Nangu umama uyasho ukuthi nangu umuntu okuthiwa kwayithengwa kuyena. We mama. Usisi lo ngale ngaphakathi. Ngicela ubuza ubhodi la. Ukuthi le ndaba ayithola kanjani, bayiphiwa nenzani, bathi bayithenga. Ngithi bayithenga kubani? Umama lo ngaphakathi yaphendula uthi uyena asiwo. Nangu umuntu enayithenga kuyena. Sesiwankisi tlhaella re bona. Yebo sis. Yebo sis sakhuluma. La ali dizikare hene kitlile abali. Siswami yazi inkinga kuzoba yini? Mawuzivalele kanje kuba ngathi wena utsotsi kanti wena yalazi iqiniso. Akitsotsi kubutsa dilo tse ile nne. All right see. Indawo ke siswa ngoba wena ufuna ukuvela ungakhula athi asixoxe lokhu lapha. Wesisi angisho usuconfirmile ukuthi indawo nayithenga kumama lona. Nayithenga ngamalini? Nayithenga ngamalini? Wesisi nayithenga ngemalini indawo kulesisi? Ko tlhalosetsa yang o ile di camera. Okay, tlhalosa wena ukasihlahele. Tlhalosa hore ke bokane, di rekile ka bokae umme o? Yena o buditse hore ka bokae? Limnetse 3000 ifelo, una tšhelete shotang. Makafela. Ke bokae he limnetseng yona? Wena ka mo no sna selo ne lebala. E tla le dipampiri mama. Dipampiri a di mo rena, mar ne le lebala re fitlha mo. Lebala. Room le mo yona nestate. Wena wazukuthini na buthi? On behalf of my sister. Yes. Now we don't know. Intengeko. Base ngithi ke njengoba uthi intengeko iphe ikhona uthi you don't know anything your sister knows. So if you don't know anything, how can you say what she's saying is wrong? Because you don't know anything. So if you know something, kuruma. No, this is new. So what do you exactly know? Wena ke wisi. Lori kwena mang, lori ko boni kae a ke wisi. So ntho we fakazang a ke so robolela kae. A ke wisi. Na into Yena zokwenzeka. bolela nka mola ke miss. Wena batho ba wa tsamaya re no comment ka bua pila. Anginike inamba kasisi wakho futhi. Yemfethu. Ka bafa o le system. Noma mphethe idida la, alinaphepha. Mangaba nizikhulumeli, nizophuma kulomuzi. Don't be difficult, be easy mfethu. Comply with us. Prove ukuthi lo mama uqamba mama. Okwakho prove ukuthi lo mama uqamba mama. Asho sisi wakho izinto. Let address kasisi wakho nenamba yakhe siye kuyi. Into yeni ibe simple. Ngoba lo mama uphethe amaphepha walendlu nizokhishwa la. Wema mkhansela. Mama,
Ngicela ukubuzayo. Angisomamkhansela. Why uyikhansela mama? The church never goes. Yabona kuyimanje usawuthisha. Ngicela ukukuvalela la ungalima. Wema wami, buka ke nasi isimo. Besendlini and you gave an idea ukuthi yabona masingazala so sizakala. Buka labantu abenza lena. Benze njani? Labantu kokuyikona wena okhuluma nabo kubani? Mara ngithi bayasho bathi bathenge kuye umama. Awusizi. Singamthola kanjani? Singamthola kanjani ke lo mama? Angazi nami loyo gogo. Hayi mhlole bo. We mama. Umithi jwana. Akimithi kuku o. Kisi ngwanyana ole. Tsatilele na rena lena le boshile. Ke yena o mphasitse yena wa re ke baya. Kisi yena kuku ke mitsi. Kuku o ne go le lefifi bile ke tswa mmereko ke emetse ka ntlhele ke re ke khopelo bolela le bona. Ebe ile re a ra nkitsi. Khwatlampya he ke jeka bana ke re kotse. We mama, ngicela ukubuza wena ke. Njengoba sesiphansi phezulu njengemfadu ke emshadweni. Ubani nomdayisela indawo? Angazi wazi awumanzi na umuntu eza mama ubani lo amdayisisa ile ndawo kera mutho umutlisitseng bayara yazi into elule ongayenza wena mama yini mina nguwena mina I would put this loan because the land is yours the property loan not thengisa umhlaba uthengisa loan sell this whole house sell it ngobe yakho actually futhi enye into make the first offer to them ukuthi I'm selling this house this is how much I want make them the offer if they can afford it they can take it yayibona if not sell it to whoever affords because abanye go communicate le mama wena uthini mama nyakwazi ukunqumeka umlomo phela uwe usingaye la usingaye lana labantu laba kabazi ubazi ngawe mawami ngicela ungenelele kakhulu yaba njengoba bowusiza uthe ukudayiswa sicela usize kusolve phela finish the sale you started the sale finish the sale mawami Mina, I don't mind. Get to the bottom of this. Mina, I'm not. I don't mind. Are you committing? I'm committing. I don't mind that. Why ngifuna ukuyisusa la eyaqala khona. Is a pity abanye sebashonile. Yeah. Yazi ukuthini bayifihlile abantu balana bacashe ngesithupha. Asiphumeni. Kodwa lana le advance nginika yona. So ithengisa ikhona lendlu bele kube ngaphakathi ngobe yakho. If they don't want to communicate or commit to us so ithengisa bekhona unless they prove otherwise ukuthi yabi indawo yi advance nginika yona thengisa lendlu lena uthola imali yakho qala ngabo uqala batshaya ukuthi okay I want this how much this money if lo mali leyo banayo you can do another bed give them the first offer yazi ngisho uzokwazi ukuthola imali yakho mawami kuwe engabo masipala ufuna ukuthi akhokhe leyo 11,000 izophuma kuyo kule sale leyo izophuma kuyo bantu badala ngoba you guys are friends sondelani ke bochumi sibizeneni ngochumi ke manje Tobi come chumi asenze so bangani bakudala asenze ngani ningalahlekani ningasalahlani yabona from manje sidayisa lo nidayisa lo muzi unless they come with the proof or unless bakunike ibalance yakho awuthengiswe lo muzi sizwana siyavuma sonke yathengiswa lo muzi Mama ngathi khona wazi yesingakwazi. Ngathi khona ukwazi ungazazi. I don't want to commit myself. Ngithi ngiyathengisa angiqeda uJohana uyahamba nesizumbulu semali ngapha uJohana yini ufuna commission ukudayisa ufuna commission angithi I'm an agent let me deserve a commission asambe sodayisa lo muzi phela asambe sobuya imali bakithi nisibonele nonke lana mama basuka kuthi obhuza umbhadi laba kade bezwana ukuthi khona okrelekrele khona bebamshaya emva kwendlebe but all in all to have a solution